yazi lalela full service. No musu uyazi ukuthi ulakabambelela ngezidindi le lalela ungalukhala ngefull service la akakhokhile lo waze waphakamisa unyawo la ka-left emtshelile uclient wami ukuthi angaliphakamisi wakhala futhi wakhala and yabona leyo nto ukudegrade iclient yakho uclient yami akakhanda ukukhala usekhala yena kuqala ukutetema lokho ukutetema leyo umuntu ugabela ngentshebe kuphela lo muntu mani ayikho lento engakho ukuthi asiyikhiphe lento ecourt simnikeze isigwebo simfanele le mali ayikhokhe seyikhokha ne-interest ney'ndleko zenkantolo kungabe nayo iproof yokuthi wangena mhlampe ama-fingerprints into ey'njalo kahle-ke mayileti ungaba nawo kanjani ama-fingerproof enjani-ke ngixolisa nkosi yami hayi no bengishilo nje ngathi ungagezi na umozala ukuze ama-fingerprint alele ngasabi ukuthi ngine-client uma ngisuka lana hayi yabo uyazi ngibone ngikushela ikhesi yami ngoba bengithaka ngagezi ngoba abekhona ama-fingerprint angitshengisa wona akade esamoye ngala kodwa manje ngathi akangawagezi ukugeza kwakho-ke sususa i-evidence ebizobaluleka kakhulu kuleli cala lakho ngibulele kodwa phela mhlawumbe ikhona enye indlela esinga-check-a ngayo ngoba khona la ama-fingerprints angasali khona mhlawumbe ngenye indlela nje thize mhlawumbe angangilekelela nommeli wami ukuthi kube khona la singena khona abheke naye ukuthi mhlawumbe ayikhona indlela ukuthi sibone ukuthi ngempela kwenzeke kanjani hayi ngoba yabona into engiyinqanayo ngiyamuzwa nje beyibeka kanje mayileta ukuthi ngoba manje usecishe wangonela le case ngoba ukuyopetulula manje emcoordinationayo kuzoba nzima kakhulu kulesikhathi sonyaka mayileta ngazi kodwa ukuthi bese ngenza kanjani ngokuthi ubufakazi sebonakala ukuthi lensizwa iyinswelaboya ukuhamba kwayo ingabuyi into eyayijwayele ukuthi iyayenza nokwabanye ngoba kusho ukuthi yona into ayenzayo kubantu besifazane ubahlukumeza so ke manje sengithi mina noma lobufakazi bungekho although kodwa bezo-add i-weight kodwa I think sizoyithola i-weight enough la lensizwa kufanele ingaphumi kule court ingazange izikhokhe nje ngoba meke saphuma futhi la uzophinda aqhamuke namanye ama-stuzes my lady